Kuringana na unduire wa ruriri rwa Turukana mbere ya igongona riri riambitie, athuri mambaga guikaria na kethi rungu rwa muti makamahe motaro ngurani na kirira kigie unduire wao, na hindi oro yo mburi igathinjwo na nyama igacinwo, na thutha ucio makagia na ihinda ria kurianira hamwe. Mwena uria ungi na watumia na iritu makoragwo makihumba matonyo ma uthaka na kwiruta makinya ma nyimbo cia kiunduire kuringana na matura maria maumite. Tumejumuika na jamii yetu ya Waturkana kutoka sehemu tofauti tofauti hapa Laikipia, Samburu, Isiolo, Baringo na sehemu zozote zile ambazo jamii yetu wako. Tumejumuika kwa Turkana Cultural Night Fest ambayo tumejumuika pia na viongozi wetu, tumejumuika pia na wazee wetu, ambapo siku ya leo tunahimiza umoja wetu kama jamii wa Turkana, na pia siku ya leo pia tunajaribu kuelimishwa na wazee wetu kuhusu utamaduni wetu. Thutha wa mathaa matatu ndumo irambia na kuria o gikundi kiraingiraga kiharo mehumbite matonyo ngurani niguo guthia rwimbo kuria Wilson Remoi muikaririgite wa gikundi kia athuri a Turkana hamwe na Joseph Ekiru muikaririgite wa gikundi kia Laikipia Turkana Youth Association kana Ratuya matarĩire na kuga cama wa igongona rĩrĩ nĩ andũ kũrĩanĩra, kũiguana na kũrĩmĩra thayũ. Tumejumuika pamoja ili kuonyesha nchi ya kwamba jamii yetu katika Laikipia tunaweka ile utamaduni wetu upate kuendelea mbele. Pili, ningependa pia kushukuru rais wetu kwa sababu ya kuweka amani katika Laikipia. Tangu wakati ile alipoingia katika mamlaka, amani imerejea katika Laikipia kati ya sisi na jamii zingine zote katika Laikipia. Maugite igongona rĩrĩ rĩteithagia kurehe hamwe na kugucĩrĩria ndũrĩrĩ iria ingĩ nigetha mathome ũndũire wao muoroto-inĩ wa gũikarania matarĩ na mbara ta iria cieyumĩragia hau kabere. Tushikane, tuache mambo ya ukabila. Hii ukabila imeharibu hii Kenya yetu. Sisi kama jamii yetu tunataka kushikana kila jamii. Rais naye tunataka kusema sisi Laikipia tunataka kufika hapo kwako. Ujua kwamba kuna watu wanaishi Laikipia. Pia hata hawa wajulikane, kwa sababu unapopeana kazi huko hata Turkana katika Laikipia wanasaulika. Na sisi ndio namba 2 katika hii Laikipia. Kwa hivyo ihinda-inĩ rĩu nĩ magathĩrĩirie thirikari nĩ ũndũ wa kwehererio mĩhĩnga ya kũgĩa ibandĩ, kuona maikaraga kaunti-inĩ ĩngĩ, rĩu makĩhoya mĩeke mĩigananu ya mawĩra thirikari-inĩ. Changamoto ambayo ilikuwa ngumu sana kwetu ni kupata kitambulisho ama cheti cha kitaifa. Lakini tungependa kushukuru Rais Ruto sababu siku hizi vijana tunaweza pata kipande, tunatafuta kazi na maneno imekuwa sawa sawa. Unafurahia rais kwa maneno mbili. Kwa kipande aba hatukuwa kupata kipande. Hawa kijana sasa yako na kipande. Hatukuwa kupata kipande. Lakini mwambia yeye hata mahali yako. Hata kama tutatuma ndege yetu. Hata kama tunatuma mkuu yetu. Hata kama tunatuma mkuu yetu. Tunasema shukrani kwa ile maneno ya kipande. Tulipata kipande. Sisi tumeshukuru kwa sababu mambo ya kitambulisho ulituahidi na umefanya. Mahinyĩrĩirie bata wa kũrĩmĩra thayũ mwena ũyũ, kũhĩmbĩria gĩthomo na gũkinyanĩria ũreri mwega nĩgetha kũgĩe na ũgarũrũku rũciaro-inĩ rwa rũciũ. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Rumuruti kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.